Hierarki yang kedua pula adalah penggantian ataupun substitution. Maksudnya kita gantikan hazard tu dengan hazard yang sama tapi yang mempunyai risiko yang berbeza. Contohnya, coach ada klien ni dia ada satu kerja mencuci mesin tu menggunakan alkohol. Mula-mula mereka gunakan alkohol sebanyak 90% punya concentration. Masalahnya setiap kali cuci je terbakar. Sebab mesin tu panas. Maka apa mereka buat? Mereka gantikan daripada 90% kepada 60%. So, sekarang macam mana pula? So, sekarang bila dia cuci je kadang-kadang terbakar. So, daripada setiap kali cuci terbakar, hari-hari terbakar, dan sekarang ni jadinya seminggu sekali terbakar. So itu maksudnya kita menggantikan dengan hazard yang sama tapi mempunyai severity ataupun likelihood yang lebih rendah.